پشتی دروازبونا هشت حیوان لسر جکار خصنا پرلمان کردستانه هشتا آلین سیاسین هریما کردستان رگ نکفتین لسر کارا کرنا پرلمانی پارتی دموکراتی کردستان کو با آلی سرکی دهتا دانان لسر جکار خصنا پرلمانی سروکی و پارتی دیار دکتن ما آریشت گل گوران دای نکو ایکتی و دبیجیتن ما آریشت گلوی حزب دهی او وکی گوران تدفکریتن افد دمکی دایا در رکفتنا گوران و ایکتی دا هر دو آلین رکفتین لسر کارا کرنا پرلمانی بی کومرچ اوجی هیان هابر و واجد خوازی پارتیه ئێمە چێشەمان وەکو هێزی یەکەم و براوە یەکەم بەپی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان کە حکوومەت پێک دێنین پارتی دموکراتی کوردستانە پارتی دموکراتی کوردستان کێشەی لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕان هەیە هەر هێزێکی دیکە ئیتفاق دەکات لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕان زۆر ئاساییە بەڵام هەر هێزێکی دیکە بیەوێ ڕێکەوتنێک لەگەڵ گۆڕان بکە و ببێتە بەشێک لە کێشەکانی کە گۆڕان هەیەی ئێمە ئامادەنین تەعامل لەگەڵ ئەو هێزە بکەین چکە کێشەی ئێمە لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕانە کێشەی ئێمە لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نەبووە دمی هشت حیوان در بازبوی دا چندین بزاف هاتی ندان بو کارا کرنا پارلمان کردستانه هر جگرف گرتن و رونشتن و کمبون و دخواست کرنه لسرو که فراکسیونا ایگرتو دبیجیتن جدی ترین بزاف رکفتنا ایکتی و گوران نه جديتين هول ريكوتني نيواني شتين اجتماعي كردستان وبزوتنوي غورانا واوي تريش او غوران كاريانن كلا كونغري حوتمي يغتو اسلامي كردستان رويداوا مدوار مشتين اجتماعي كردستان يغتو اسلامي كومال اسلامي غشاركاني خوان بكار بهنن برغاي مدنيانا بو اوي بارتي ديمقراطي كردستان ناچار كان ك واز لو نهجه بينه ك برلماني بخستوا جبلی آلین سیاسیین کرد فراکسیونا برای ترکمانی دبیجیتن جکار اخستنا پارلمانی ضرر رمزن به پروسس سیاسی و حکمرانی حریم کردستان دایا لبر ام کاریگری سیاسیش که فشار دروز بو پارلمان پکوتو که بدرجه کم لاین سیاسی کان سبب کن بتابعتی او لاین سیاسی كطرف لبابتك هذا بيت ام كومنو بكريت لبروي معقول نيه كتوافق سياسي لهريم دروز نكريت لبروي اما اگر باسي ديمقراسي بكين اگر باسي مبادئ ديمقراسي بكين دبيت يكتريش قبول كين پارلمان کردستان لدوازده جودمه سال در بازبوی جکار هاتی اخستن و به اگر رگری کرنج سروک پارلمانی و دنهادا سروک پارلمانی رونشتنین خال نویسینگه ها سلیمانی انجام دادن ایواس عبدالله آرتی هولر